Vovovava. Allo ablodevi zuzuvavato. Réellement libre. Free indeed. Novilo loto megato bonami. Medo bonami okata le miapotok miapo de la Yesu Christo fon come. Abale si kemido bedale anyene la. Mi gale miapo kumole kapupo yame. Be miakata miaga no du. Eye miase agbenya. Agbenya si ke nabe agbukpokpo so amesi blibo. Agbenya si ke wona bena amegbeto to vuna blibo. Amegbeto to vuna blibo la. Yepe eyi memido ya. Eyata ma dibe wokelato no toji klem la. Ano toji klem kle ma fe gbogbo. Ma fe gbogbo. La be ma fe gbogbo le kam koye ye esi auto yinaji le nyu. Eyata mi dogbo la foto Yesu Christo fon comme le kafufu yame. Ye menyabe oha atem senyaya. Elle veut virer nami. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Encore une fois ce jour, nous voici en direct avec vous pour ensemble comprendre la parole de Dieu. La parole qui est la vie. La parole qui est la paix. La parole qui nous fait réellement libres. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. My sisters and brothers, or brothers and sisters, I am with you this time that we together we may go through the word of God, the one who is our life, our joy, our freedom, as the Bible says in John chapter 8, verse 36, say that if the Son set you free, you'll be free indeed. Today we are going to understand what mean be free indeed. Hallelujah. Praise God. Be free indeed. What that mean? Hallelujah. When we say be free indeed, mean to have a freedom once for all and forever. As you trust and believe in Christ Jesus, and you believe that your sin have been forgiven, Jesus forgave them once for all. Novilo loto melegboglombe miele miagbobe miademenami. Be Bibla gole Yohanes fagbale tame nyime. Pukui blad tovo ademe. Hegbona mi beleko. Abeleke Bibla le miagbo le fiya enea. Mi le klem se kaye ya. Ele gbona mi beleko novio. Ele gbona mi bena. Eya tane e vila womi abro de viola. Ekema mi anye abro de vio vava. Atrozi abro de vi vava. Ni ate gbedomele. Atozi abron vi vava ye gomede. Obe atozi amede vava. E yobe abron vi le fiyala ye gomebe vovo. Atozi amovovo. Ne enye kluvichala. Atozi maganye kluvio. Anya mesike vo azon. No de gakpomela. Magano gakpamo. Ko de dogo le gakpome azon.
ne geje evreme la eye wo to ma tan do le vremo ya me va venu de le mala edo bena na voye yeta gobe atosi abro de vivant vo egbe ya yine so pole una mi pe Togo du alo Africa du la mi po be mi gbona be Togo alo Africa du la okpo abrode alors quoi indépendance gake les indépendances yamala Africa viomo vokwa gbere o kakabado egbe o Togo viomo vokwa gbere kakabado egbe o nenema fe nono me kele gbogbon fakpaji ela bani me se abrode agomalo e vovokpo agomola que à la nomene bluso eye ano blu ano flo de nti eyo la gagbobe enu de gakpoto ne na o kape na kpo vovoya vole gbogbon fakpaji ya gom se si su maufe ameva von si enye siabe Bible gbogobe ne eyata ne nyebe evi kenye Kristo Yesu que coule nye klo pe nouveau ta que tu pas que ça voler nye klo ta de un nouveau système mi wota eye o coule nouveau matala eye o chitan que toi bela azola mi awoyala ko khweji se le donc wona mitala mi ohala mi pochochoke na mi abo nouveau kata nouveau sio e Adam wo yenye Jiji me nouveau yete Christ va kuro et nouveau mané le mola que à la tien ati onyen à la tien à la ti a tien faku que mi akobe obe o hasi afifi a adwo me awo ya bubu foni mo hwati apekera le mo e o do ati bubu kenye jojo ye fa tire mo la o maga yo be nouveau la o que etozi am jojo yeto gobe nenyebe e villa wo abro le villa e trosi abro le vivant me dibe na segome gbene nenye Kristo to eye ko moji senyetepe eye ko gbogbo gaji nyatepe ya ente ba la segome nenyebe be villa wo e villa wo abro le vie trosi abro le vivant la eye ko menyebe na me gagner nouveau la ko e magawo nouveau hawo ela be e villa ho agbe ya chofle eye agbo nouveau gbela o wida le mo kuna nouveau eye azola agbena jojo nyenye eye Kristo la gbele mo eye o la gbele Kristo me eye nouveau ga no amesike la gbele Kristo me po gbele o Alléluia. Mes frères et mes sœurs en Christ, nous devons comprendre cette parole qui est la vérité ici. Et c'est ceci, c'est cette vérité-là que je vous prêche. Et c'est cette vérité-là que je voudrais que vous aussi, vous compreniez le fond de cette parole-là. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, la Bible nous dit clairement, si donc le Fils qui est Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. On est libre si réellement tu es né de Dieu, si réellement tu crois à l'œuvre salvatrice que Jésus a fait, et si tu crois en cela, et que tu te repens, ce qu'on dit que tu es né de nouveau, alors les choses anciennes sont déjà passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu connais Jésus dans cette connaissance-là, que tu es à partir de ce jour-là, donc tu es libre du péché. Réellement, c'est réellement libre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que tu seras réellement libre. Et celui qui est réellement libre
n'est plus esclave. Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions tous des pécheurs, des gens qui font des choses abominables, des insensés. Nous tous, nous étions de ces gens-là. Mais quand Jésus est venu, il a ôté le péché du monde. Et si tu crois à cela, tes péchés se sont pardonnés. Et tu es redevenu une nouvelle créature. Car la semence, une nouvelle semence vient de germer dans ta vie. Et cette semence-là, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de nouveau, on les appelle les chrétiens. Les chrétiens. Et ces chrétiens-là, on les appelle les justes. Alléluia. Gloire à Dieu. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, t'a franchi, tu seras réellement libre. Alors, je vais te demander, es-tu libre? Et si tu n'es pas libre, c'est ton jour aujourd'hui de se confier en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Confie-toi à Jésus aujourd'hui. Repends-toi de tes péchés. Il faut renier ta personne. La Bible a dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes se sont déjà passées. Alors tous ceux sont devenus nouvelles. Alors mon frère, alors ma soeur, si tu es réellement affranchi, ça veut dire que tu es né de nouveau et c'est toi qu'on appelle chrétien. Mais si tu te vois encore dans cet état de péché et tu dis, nous sommes des pécheurs, bien même que Jésus est venu, nous sommes des hommes et nous devons pécher, tu n'es pas repenti. Tu es l'un de la vérité. Et dis, you are far from the truth. The truth says, so if the Son of God, Jesus set you free, you'll be free indeed. Be free indeed means you are free from all sins. Because now your love is in Jesus and Jesus is in you. This is the gospel. You are no longer a sinner anymore. If really you are born again. If really you accept Jesus as your Savior. Because Jesus has come to save us, to deliver us, to redeem us from all our sins. And if you receive Jesus in this faith, so then you are free indeed. That is why the Bible says, if the Son set you free, you'll be free indeed. That's the word of God. You know, that's simple like that. That is we call faith. You have a faith in this word. Because Jesus said in John chapter 15:3, you are clean already because of the word that I have spoken to you. Say Jesus in John chapter 15, verse 3. You are already clean because of the word I have spoken to you. When Jesus cleans us from all our sin, we are free indeed. You are not longer a sinner or slave to sin. No longer. And all those who believe
The work of Jesus in this way are the children of God. They are the one they call Christian, the righteous people. And only the righteous people will go to the kingdom of God. Hallelujah. Novinho enya yal vivire bena seme enya kuire kuye vo enya tokerele menao eyo jebe na segome bena no gobe villa wo abrode villa a troisi abrode vivava Yesu wo abrode via abrode villa trozoa ene be troisi abrode villa e gobe e ko Kristo dise nyate potobe e dok vore itala eva weze ka ho hane yi yokata eye ye maga onuvo abreke Bible abone mi le enka John pak baleme John gbanto etamato bedi nenyebe oji ocho mo bala mesi oji ocho mo no mo ga wa nouveau la be mo pak bele o me hallelujah eye gbobe amese mesike wa nouveau la edase eseji nouveau nye seji da eseji mawo mienye bena yamade edokui fia bene ya cho miape nouveau ayi nouveau de kemele yame o amesia mesi noa yamamela mega wa nouveau o amesia mesi wa nouveau la mekpo yama o mejesi yama ha o Yohanes fagbale gbanto tameto pukui amene kple ame a toyide amade ame ibonyama no vilolo to ele nyama sema hallelujah praise the Lord amen ennemi le français gbe me ha e gbogbo la mi beleko we dibe na second hallelujah il est Jean fait Jean 1er Jean chapitre 3 verset 4 à 6. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Voilà. Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Praise the Lord. C'est déjà clair. Pas de commentaire en cette parole-là. Amen. If we read the same passage in English, he said, 1 John chapter 3 from hallelujah. 1 John, yes. 1 John chapter 3. Yes. Somebody can read that for me. Yes. 1 John chapter 3. I'm just open there. 1 John chapter 3. Oh, sorry. Yes. 1 John chapter 3. Verse 4 to 6.
Everyone who sin breaks the law. Everyone who sin breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Lawlessness. Hallelujah. Lawlessness. But you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. No one who lives in him keep on sinning. No one who continues to sin has either seen him or know him. Clear message. Did you know Jesus? Did you see Jesus? If yes, it means you are in Jesus. And when you are in Jesus, in whom there is no sin, how can you sin again? If you continue sinning, it means you do not know him and do not see him. Amen? Hallelujah. Novio enyaya enti kola mifo. Midibe mi akpo egbe fe kristoto gbetori ne Amerika megano frumiko. Enouveau megano a kristoto fa gbemo. Ameke o jicho Kristo me. Ameke me mofe agbele. Le Yohanes fagbale eta Yohanes gbanta eta to e agbele minema. Yohanes gbanto eta ma to. Maga la filmata la sele gbeme. Tamato kukui. Alléluia. Biba kokona mine tamato me. Le tamato Yohanes fagbale gbanto tato be amesi ko sebana Yesu yenye Kristo la maume ojicho. Hallelujah. Maume ojicho eye amesi loa amesi jila elwa amesi ke ojicho eyama meha ne mieloa mau eye milea epe seo mede asila esiame miejesi lebena mieloa mau viu elabena lolo na mau enye sibena miale epe seo mede asi eye epe sewa ome sese o elabena nusi ojicho maumela dua hehe amaji eye jidudu si dua hehe amaji la eya nye miape hose. Hallelujah. Ameka enye amesi dua hehe amaji nemenye amesi konese na bena Yesu enye mauviyo la maha etabia ko nenye ba mauvila wo abro villa atozi abro vivava. Alléluia. Mienye bena amesi oji kuku we nya agronema le Yohane fagbale gbanto tato kuku owe enyame egobe mienye bena amesi oji cho maumela mo wa nouveau o ke amesi oji cho maumela eya lea edokui nye eye volitola meka asi engu o mienye bena mau me miecho eye hehiame bliboya ele volitola me ke mienye bena mau pevi lava eye ona gome sesemi bena mianya nyatefela eye miele enyatefela me le via Kristo Yesu me esianye mau va vala kple agbema vola novinye Bibla le gbogbo mi le fia emi acho fonya tabe amesem ko jicho ma omala mega wa nouveau la be mo fa gbele mo ne mo fa gbele mo la gome Yesu Kristo la ewo eto si aborivi etabe la jesinya tepia e yetepia wo aborivi e le be vila wo aborivi la
Quel est le maca, toi, ça va dire, van. Tu m'as envoyé ma forme, van. Alléluia. Va. Et mi bana, agbo ma voilà, yenye siabana, alléluia. Et yenye siabana, maou, va la kple, agbo ma voilà, yenye sibana, mi nyanya tepela, et mi le nyatepe tola me. Et ta bobe, yale yesu me nyatepe ya, et tozi, ame vuvu, kenye, ame koyebe apro viva va. Hallelujah. Novio, akpena mi be mi senya ya ogome. Tego mi chichire yi ha mi ase gome le buku version ko mi heme. Ma ole ira mi kam le nyasiome le Yesu Kristo kon kome. Ke mi aka va yi gabu me. Be mi aka daga de nyola mi nyi ya ga se gome ko wule kia le Yesu Kristo kon kome. Mi dakpena peto de mi adomotore sa fa gbeta. Be na nye Kristo tola. Ne Kristo ye wo abrevila atosi abreviva valo e yata maone ira be se gome be na magana yodo ko aso be yin nu vola o enye be nyate pe trochi me nyate pe je me to tro ma yin nu okatale ne trochi me nyate pe ala ke na yabe ele Kristo me blibo e amaleke maga bufo e to go be fo bu ngale a monsieur le Kristo me la o fo bu ngale mi amtio o le wo ka wol fika fo bu la non tiolo o to si a même ton na mao o we mao la zanzon e ta mi gana ba mo ne blemi o ba blemi lo no vio ma o le yami mi se mi no vi kwa mi apeto chola yesu nyo o yiram ma o lolo o va dire la to forgiveness mission o se la pani maji na mi to go vio katana ko si aba bea o le yami mi chake gbe video ko english video pero french video ne amaro chala to se comme vivi yo peut gagner mi amagbe e ya gibi si do ko on le yami de talo yesu kon comme amen.